Itu umwe wokuwa miaka miongo monza kuma utoini wa ya musemba cha tune kitui cha itheo nuko ya andumango nzeo na atongo imamu tethe sia kukwata kitheka chake na kila wawe tata wanengiwe ni ya seimake kwe mwaka ni wangili mwemana kenda na miongo itano na nyanya na atu wavo na yunu kuthuiwe vo ni siana na muinae ikwenda evetangevo na kulasimika kuvoya wikalo ena mwanae ainena na kiseseki mwaitu usu kwa isietwa Josephine Sioka umutie ni waweta kana siana siake na mwanae ni mamutelemetie kana ndeisa ukwata aki ya kitheka keu ona vanini mwitu uni wakuli atethwe akwate kitheka keu vamwe na nyumba yake ila yende na kwanangwa ni mbu atatonyelela nthini Onesmus Chalo ena mauvombe yange lekale niyo tata na niyo mwitu na niyo momakwa Josephine Sioka wavikite mbe wabiso kutatea kisia mwenende vake tui au meita chatu na kitu cha idhio ende na kumanda ondo kukwata mwanyi wako Sioka kithekani chake na kila watata wanengwe ni ithe wake musia ivinda yatene na yuno vakuyunisya na siambu ina ile kwenda evetangevo pamwana mwanae wake na kwa oyu mekite kuvoya ukomo nugite kwa serikali imbo kweta mundu ni kwakwa na niwe ni tata na inya na ukulu wakwa na mangia ni uzubioni pindi chuo ngoma akwene na njima na ndemo nenge njinenge kilungwe ni jana vya mwina na mandungiti okwambia zyombe ndino toni ona na kwiwa we mundu ukakwakwa na kwiwa mwana wakwe kawalungwa ngivyo mambia kulanguvika mwaito iweta kana thina uno utumitwa semba na kwetia nyumba yake wala weta kana vayikali kani wiyola wende na kuthoeswa ni siana sia mwinae kwa kumutavya kana ndeisa kukwata aki ya kwikala kithekane kiu na no evetangie vo pamwe na mwana wake na niwe kitheka 58 kinyata ate mone wiyathi kinyata kinengwe wiyathi nae nambuya ile na kwete ya katatu na kumabu kukayima ombe ya kikwakwa mundu ite vinola ni nawo na mwana wakwa no na kwiwe ni moka oiso tina lungwa ana vikuzikwa ko na jani jine wazikwendeka nabo tiko Josephine endate dewe ni andumango lobo mwana ndongoi undo tonya kukwata vinya wako Sioka kithekane kiu cha ithe wake na kila watata wanengwe ku mwaka no angili mwe mana kenda miongo itana nyanya ona alama kwenda kumuvena matea siai nyene yachi ya tata ni yachi ni ya tata na niongwenda nenda jiakwa kuma bala bya timakwa utichuma luko bisine kabingoni wako na mubuko wa mbia serikali yakwa niwekeye mubukoni ona nathi baba ikendo serikali wa mbia niwekeye mubukoni na kwa kweli no amekeye mubukoni nondo ndi kwako na ndi kwitu ndingwa mwene wonde wako obisi wa kutatea kisia mwene ndeketui mwandikia siana iso waluvika obisi ni husuno kana kukwatenia na mwaito o chambene kumanda mu wakati wa siana iso na musiu vate kuvinyia umawo Isaac Mutinda avisa kutatea kisia mwene ndeketui waweta kana mwaito o ena aki ya kwikala kithekane chake ate kukuthulwa ni mundu kitatu ketwika lenzi atamusie tunene tamusie neza namone musiaye musiusu tunene anengwe kitheka chake yake na tisoka kwake paka twambone ne amuwo abageza bena aki nigwethia na Biblia ase mundu na ngwe nyenima aiwa kendo kitwa mamuna na twima na kanani tutia wathi mukwa kwa mundu masio na tuchavoidi chumo na kumwa na ase nundo na mundu la muku aitha aro mundu musie no ta musie ni kana akibie kuoneka nitikwenda kwa tongo na cia school na rati na cia school na yikeni ni ayuthi tima manese kana ne maila kwa avoid muno nitikwita corruption ne mailo mekia muno mekambize sumo mea nini ajambia kwa ane moiwe no ne mayo yi mungu akazilita ilete watu alokianga itu kakazi lipo tabingo mwa Matongo TV neta Onesmus Chalo.